Yes, ni The Quick Times News nubundi nk'ibisanzwe kola subscribe tujye tubana gatanu kuri gatanu kuri update ngizi. Iyi rero ni indege ya mbere ya MONUSCO ibashije kugwa ku kibuga cya Goma. Reka rero twihuse cyane duhite twumva ubu butumwa uhagarariye MONUSCO ahise atangaza. Yo ile kabisa nashuka, walikuwa nasema sana. Helikoptere ile tuko kwa aeroport international de Goma, niko en direct kabisa. Hapa kwa aeroport. Niko wakupinga maraba aseme. Jo ile kabisa, video ile mupate. Jo ile kabisa, hakuna vya discussion. Jo ile moya nashuka. Jo ile na watu wale wanaingoya. Wale autorite gani? Jo watu yue. Wanakuja ndani. Yo vale kabisa tuyue gani watu gani. Iko saa aeroport ataanza tumika. Tuangalia kabisa ilikuwa inashuka. Yo vile kabisa. Kweli. Ile drapo hawajipandishe. Basi watapandisha drapo hiyo. Hawapandisha drapo. Drapo za ruti hakuna. C'est vrai, boro ile kabisa. Boro ile nafika. Sigoma ifo ishtuke hiyo. Basi vile hii tu ilikuwa vishapotea watu kwa abasikie tena kama mlio ya vyo inakuwa tena hai. Nili kweli nashuka kabisa. Ilikuwa ile aterizaji yote kabisa tunaikamata. Ndio, njoo ile yote gisi ilikuwa yote. Njoo ile kabisa. Kweli kabisa. Ati yashize umwaka urenga kwa 26 Mutarama 2025 narindi mu ndege ya nyuma yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi rero ndi muri kajugujugu ya mbere kugaruka hano ku kibuga cy'indege cya Goma, kandi rero nizera ko ari itangiriro ryo kongera gufungura buhoro buhoro ikibuga cy'indege cya Goma ku nyungu z'abaturage. Hakurikijwe rero icyemezo 2808 cyo muri 2025 cy'inama y'umutekano ya Loni, MONUSCO rero yahawe inshingano zo gushyigikira agahenge karambye binyuze rero cyane cyane mu kugira uruhare no gutanga ubufasha muri mekanisme ihuriweho kandi yagutse yo kugenzura MCVE+. Mu minsi rero iri imbere MONUSCO rero izohereza ubutumwa bwa mbere bwo gukora igenzura ryo mu kirere muri Uvira.
uruzinduko rwanjye rugamije kuganira n'abafatanyabikorwa bose bireba no guteza imbere imyiteguro ifatika, uburyo bwo kugenzura ubufatanye, itumanaho rero n'ibisabwa byose kugira ngo uwo mugenzuzi ukore rero mu buryo bwizewe kandi bufatika. MONUSCO rero izakomeza gushyigikira inzira y'amahoro iri gukorwa. Ubufatanye ku bijyanye n'agahenge buzatangwa mu byiciro rero bitewe n'amasezerano azaba yemejwe mu rwego rw'imiterere yateguwe cyangwa se architecture convenue, ndetse rero n'ubwishingizi bw'umutekano ku bakozi n'ibikoresho by'umuryango w'abibumbye. Ibikorwa byacu rero bizakomeza gukorwa gusa mu rwego rw'inshingano twahawe n'inama y'umutekano kandi mu kubahiriza byimazeyo ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane. Ngira ngo rero nibyo kwishimirwa nk'uko mubibonye. Ni uyu nguyu uhagarariye Loni nako MONUSCO mbabarire ubashije gutanga ubutumwa cyane ko iyi ndege yo yamaze kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Nk'uko muri kubyumva abafashe aya mashusho bagize ati dore ngiriya rwose, abantu bakomeje kuvuga amagambo atari ko noneho di live, kandi muri kubibona ko indege yamaze kugera kuri aeroport hano i Goma. Ngira ngo abari barebye ubwo M23 yafataga ikibuga hari harimo ibintu byinshi cyane ko bavuga ko harimo ibisasu ndetse n'ibindi bitandukanye byabuze indege kugwa, ariko amasuku yarakozwe ku kibuga cy'indege, kandi rero indege ya mbere ya MONUSCO kuhagwa nuko ihizeye umutekano uhagije. Ngira ngo rero nkuko muri kubyibonera indege ya MONUSCO yabashije kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma, kandi rero nibyo kwishimirwa cyane yuko uhagarariye MONUSCO nawe abashije kuvuga yuko ari intangiriro nziza ndetse no gufungura buhoro iki kibuga cy'indege cya Goma kuko muri kugenda mubyibonera mu mafoto. Reka twihute cyane rero n'ubundi tureba aya mafoto n'aya mavideo y'indege ubwo yagwaga ku kibuga cy'indege cya Goma, hanyuma rero tuhite tubagezaho n'iyi nkuru imaze umunsi n'ubundi y'abasirikare batandukanye ba Mobundu. Ngira ngo rero mu mutekano rero ukomeje, minisitiri ushinzwe bahoze rero ari abarwanyi ancienne combattant yasuye rero aka gace kamaze imyaka 4 kibasiwe n'inyeshyamba za Mobondo. Ni umutwe rero w'inyeshyamba wavutse mu makimbirane y'amoko, wakunze rero kugaba ibitero byinshi. Mu mpera rero za 2025 Mobondo rero yari igikorera mu ntara 5 zikikije umurwa mukuru, bihungabanya rero cyane iyinjizwa rero ry'ibiribwa n'ibindi bikenerwa i Kinshasa. Abategetsi rero ba Kinshasa bavuga ko babashije rero kunga amaboko y'abateke cyangwa se abayaka. Ayo moko rero yari yarashyamiranye kubera izamuka ry'amahoro y'ubutaka cyangwa se redevance frontière yashyizweho rero n'abatware b'abateke. Abateke rero batangiye gusaba imifuka 5 y'umusaruro nk'umusoro rero gakondo, aho gusaba umufuka umwe nk'uko byari bisanzwe. Abayaka rero nabo bavuze ko batanze igitekerezo cy'imifuka 2, ariko rero nacyo cyaranzwe. Bivugwa ko rero umwana w'umutware w'umuteke yishe umugabo witwa Blaise, maze rero umuryango we wose urafatwa ujyanwa ku gahato i Bandundu. Thomas Makambo uzwi ku izina rya Fuyaya ubu rero afite imyaka 73 kandi rero afatwa nk'uwatangije umutwe wa Mobondo. Yavugwaga rero ko yahaga abarwanyi be impigi n'imiti ya gakondo yo kubarinda amasasu. Atanga rero indi mpamvu y'iyo myigaragambyo, avuga ko hari ubutaka bwagurishijwe Joseph Kabila cyangwa abo bafatanyije bakekwaho rero kuba hafi y'u Rwanda, bigatuma rero abahizi b'abanyaka cyangwa b'abayaka birukanwa ku butaka bwabo. Yabajijwe rero uko Mobondo yatangiriye kwa Muti, asubiza ati byatangiye rero igihe abateki bagurishaga ubutaka bwose Joseph Kabila, maze rero basaba abantu bose kuhava. Twibajije rero impamvu twahava tugiye kuba abacakara. Minisitiri rero Ntambwe aherekejwe n'abayobozi ba Mobondo yasuye imidugudu myinshi, ayobora ibirori byo gushyikiriza leta intwaro zatanzwe rero zari zitandukanye arizo zifite akamaro. Ubu butumwa rero bwari bumwe, yari amahoro ndetse arashakishwa.
abaturage rero bagaragaje koroherezwa n'iyo gahunda kandi rero bamwe mu barwanyi bagaragaza ubushake bwo kwinjizwa mu gisirikare cya leta FARDC nk'uko muri buze kubibona mu mashusho uburizwa mu makamyo ajya mu myitozo itandukanye ya FARDC. Umwe rero mu barwanyi yagize ati ubutaka rero bwacu aho imigozi y'inkondo z'abakecuru bacu yashyinguwe bwari bugiye rero kugurishwa abanyarwanda. Ntitwabikunze kuko rero ntidushaka kuba abacakara babo. Twashyikirije rero intwaro kugira ngo habeho rero amahoro. Uwo muri twe rero ushaka kwinjira mu gisirikare cyangwa gukora indi mirimo, buri wese afite uburenganzira bwo guhitamo. Abasore rero barenga 500 bakoze muri Mobondo bamaze gukusanyirizwa mu nkengero za Kinshasa. Bateganyirijwe rero amahugurwa yaba ya gisirikare cyangwa ay'imyuga bitewe n'ibyo bazahitamo. Bamwe rero muri bo bavuga ko rero biteguye koherezwa kurwanira igihugu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero n'aya makuru twari tubafitiye muri mwanya. Andi makuru rero ni mukanya, kora subscribe utarayikora, hanyuma dukomeze tubane 5 kuri 5 mu makuru atandukanye. Izo nizo za update zizayamanywa.